Coordination Committee of Social Organization kabakan topia ka WKSU, WYF, MYF bat ka UHM banta kasni nilale ya kendu yang Deputy Commissioner Joko West Kesil Pak Garot LS Dai akabri bat ka isu ke bangai nilale bandawa kalong ba ban peniang nak ke kilon hasilan ter ki kaput jong kawas kesil lalane interdistrict lalane interstate kerang ba ketu ka kilon kan pen itu ia utau put usam mereka jaka jo kawas kesil ka he hadu kanu pat kayar hadu kanu pat nila banang ba yakini ki kilon ki balong kum kunu ksa balong ka kadan ka ki kilon apo jahil ka ba awi kilon ba ka ba itanat ka ba peniang ban itu ya ka jaka juga Jainte Hill district kabato kalong ba welcome to Jainte Hills tingiru ngi kaji tu jangi bandawa no disi kalong ngi kulon kalong ba ban pinitu bat ba hakata ka kilon ba in welcome ya kibru ki banabar bat kibru ki banabaru kini tu ya ki jaka joko west kesil bari uput usam kham tam